who, what, when, where, why. I aene kei te kūkoe. Wai. Waiwaia. Ko koe rā te mana hautu o ngā roto moana o te arawa. Hea tēnā? Ko te mahi nui, ei whakahaere i ngā mahi a te tari, kia tiaki te mana me te mauri o ngā roto moana o mātou o te arawa. Hea te aronga matua? Ko te waiariki, ko te waiora, ko te wairua, ko te waiata. Ngā taha katoa, era. Ko te taha Pākehā mo te ui pai. Who, what, when, where, why. I aene kei te kūkoe. Wai. Waiwaia. I nā te waiwaia. Ko te tuapapa o wā mātou mahi katoa, ko te wai. Ko he waiariki te wai. I au e koro ana mo te waiora, e koro ana mo te mauri o te wai. Kia ora. E au e koro ana mo te wairua, kei te koro ana mo ngā tikanga, ngā kawa, ngā tikanga o te aroa. Mā era ka whakahaere i ngā āhuatanga ki ngā wai, o ngā wai, no ngā wai. Te tā ki te waiata, kei te korero hāpori au. E hara te mea anei a mātua te aroa e noho takitahi ana ki tēnei whaitua. E kao, Pākehā, tūrihi mai, ahatu, me whai wāhi rātou katoa ki te whakatū i ērā wawata. What a great kōrero this has been. For more, go to Arataua YouTube podcast. It's all there. Doits!